Surprise! Ay sarap mabuhay sa mundong ito, lalo na sa sandaling kayo ay narito, kayo na mahal. Nauna, salamat kayo ma sa inyong i-prepare. Kaya Aldwin, salamat kayo sa inyong pa-surprise ug sa suporta nga sukat pa sa unahan tud karon. Daghang salamat. Mabuhay kayong pamilya ko. The Amigos Flower Shop, delivering happiness. Nasi Ma'am Girlie? Ikaw, ma'am? Magato may ang lechon bili? Gipato, dari ma'am? Isa man si Girlie. Ay, ikaw? Pwede pa receive? Di ba kami picture sa mo, ha? Sige, ma'am. Kira? Sige, sige, ma'am. Few moments later, 1 eternity later, 3 days later, 12 seconds later. Mami, picture ha? Kira? Bidyon, ba na mo mag-receive ani? Kira, ma'am? Di post na mo nga, di mo bayad. Padali, ma'am. Di ako nag-iisa, kayo'y kasama ko. Kahit may pagsubok pa at minsan Surprise! Happy birthday! Happy birthday, happy Mama, yung udto o happy 34th birthday. Kaila-ila dahil ni ako dahil si MM and kani si Abby. We are from Amigos Flower Shop. So dami diri karon para maki-celebrate sa imong birthday pinaagyan ning sorpresa. So kabalo naman siguro kinsa gahatag no, kinsa man. Kung mama. Mama nimo or iyab nimo? Mama, Si Mama Karina. Basta Karina. Apam ni, apam. wala po. Dili niya i-reveal. Sige lang, di man ito kasabot Bisaya. So na sila yung mensahe, ma'am, pero usa na ko basahon kantahan sa kanang happy birthday. Marag mapaig to yung mong niloto. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy! Make a wish and blow your candle, ma'am. Yay! Happy birthday! Na sila yung message, ma'am. Anak sila. Itong kamay mo, anak sila, happy birthday, girl. We prepared some surprise to make your day extra special. Me and Tuti hope that you enjoy it. Wala may laing wish nimo, kundi ang maging healthy ka with your family. And God will bless you always. I'm not the perfect mama, but I love you with all my heart. See you soon. O dili na lang ko mag-MMK kay kabalo ko muhilak ra ba kadayon. Wish you nothing but the best. Good luck. And we, your family, loves you so much. Happy birthday, ate girl. Enjoy the rest of the day. Yakin you di ay. Happy birthday, te. God bless you always. O, tagaan mo kaulas kayo naman. Ora. So ikaw ma'am, sa may mensahe nimo sa imong family, sabi na sa imong mama o kay Tuti. Unang-una, salamat kayo ma sa inyong i-prepare. Kaya Aldwin, salamat kayo sa inyong pa-surprise ug sa suporta nga sukat pa sa unahan tud karon. Daghang salamat ug sa kapwa kong igsuon. Daghang kayong salamat po.
Day, salamat kayo sa effort. Kada lang kay. Daghang salamat. Kato lang. Wala. May nag-request na ba imong mama nga pasayawang daw ka? Ay, kiri. Amo saya din ni ma'am. Mo hoy. Ingon na imong maghud ma'am. Sige, picture na lang. Happy birthday. Uso na podron ang mga sorpresa ug sa social media mi patok na makaselebrar bisag na ay pandemya kini mi viral ug daghang nakatawa sa bisan unsa man nga okasyon andam sila nga mo aksyon ang Bigos Flower Shop lang doon